Hata kama inajulikana ndani ya familia watu wanashindwa, mimi sitashindwa. Kama wazazi walishindwa, sitashindwa. Kama watate walishindwa, sitashindwa. Kama wandugu walishindwa, sitashindwa. Maana niko mu generation ya baraka, niko mu generation ya neema, niko mu generation ya reusite, niko mu generation ya watu ambaye hawakuzaliwa ndani ya nyumba ya kifalme, hawakuzaliwa ndani ya nyumba ya pesa, lakini nazaliwa ndani ya nyumba ya Kristo. Mahali yote niko kichwa juu kwa sababu Kristo yuko ndani yangu. Hakuna mtu ambaye anaweza kuniweka chini, anaweza kunipoteza, kwa sababu generation yangu iko generation beni, iko generation enye laana haitaigusa, generation enye bikosha haitaigusa, generation enye balaa haitaigusa. Kwa jina la Yesu Kristo ninainua mikono, nafungua generation, nafungua familia, nafungua biashara, nafungua mashule, nafungua mandoa kwa jina la Yesu Kristo. Mahali yote mnaponifuata, kama kuna mtu ambaye anakuwa kwenye maisha ya chini, kumbuka kusema sasa ni wakati wako wa kupanda na kuendelea, wa kupanda na kujulikana, wa kupanda na kuonekana. Hakuna msaada mwingine. Tamari alikuwa anaitatu Bwana, na anajua Bwana ndiye msaada wa kweli. Katika kila vitisho, kila jaribu, kila bikoshi, ita Kristo na Kristo ataonekana ndani ya sezo hii. Ninafungua sezo mpya kwa ajili yako. Kama ulikuwa chini, ulikuwa kutupiliwa, au nom de Jésus Christ, ukuwe wa juu, wa kubarikiwa, wa kuendelea, wa kufanikiwa. Ushuhuda yako iende mema, ushuhuda yako ijulikane dunia mzima. Mungu awashe miujiza yake juu yako, awashe maendeleo yake juu yako, aonekane tena katika njia zako. Hautashindwa lakini utaendelea, hautapotea lakini utajulikana. Nuru yako haitazimika lakini itaangaza kwa jina la Yesu.